Achat tumike, naomba tumettre l'accord non seulement dans ma service ziko impliqué dans l'assainissement de la ville, mais aussi, comme vous le savez, ou comme organisation, ma association zenye zinakuwaka nasaidia mairie kwa ile kazi. Na zile ma association za mingi ma chef d'avenue mnazijua, isi mnazisindikizana na avenue kwa kuweza kupita kila minali kuweza isi mnasindikiza zile ma association kwa kuweza kutumika kazi. Sasa kuona jinsi Achat haiwezi fika, ninasema no, zile ma association kazi naisha, mie ndio nina contracte na mairie, nafanya usafi ya ville, niko na materiel yangu, maengin za hali ya juu za kuweza kufanya assainissement, niko na personnel yenye. Jambo ndugu, mimi jina langu Clovis Lupula, niko chef de bureau wa environnement ku mairie ya Bukavu. Ninashukuru sana mheshimiwa burgomestre kwa kuweza kutuinvite kwa hii kikao. Na shie tulikuwa napenda tuzungumzie kazi yetu. Environnement ama mazingira inatuhusu sisi sote. Na ndio maana tulilomba mheshimiwa leo gisi atakusanya ba chef de quartier bote, ba chef d'avenue bote, na shie tu profite kubaongelesha surtout juu ya assainissement ya ville ya Bukavu. Mbele ya yote mina pitisha tangazo ya mkubwa maire de la ville ambayo aliniambia ndabambia kama lundi, yani siku ya kwanza takuwa le 4 mai 2025 kutakuwa réunion mkubwa ya ba chef de quartier yote ya Bukavu na ba chef d'avenue yote ya Bukavu na 10 heures juste. Communiquer zitapita à partir ya leo soir au radio. Salle mnaondoa kama kumeria sale ketu nika kidogo, lakini njoko tutakuwa tuko na kusudia kutoa ile sale ya ile masomo yako pale pembeni Mariren. Mimi nawazia tukishatoka hapa tutaenda confirmer kama pale njoko nye tutakusanyika, lakini kama mtu na maagenda mardi et lundi à 10 heures mkubwa maire de la ville ataongea na ba chef d'avenue, ba chef de quartier bote, kila mtu atakuya na adjoint wake. Na ngambo ya assainissement, vous savez que mairie ya Bukavu iko na taxe yenye wanaitaka enlèvement des ordures et immondices et des ordures ménagères. Na bakubwa baliweza kuruhusu maire de la ville kwa juu ile taxe ya kwa mairie, na balimuruhusu aanze kuipercevoir. Lakini kwa kuipercevoir, comme vous le savez, inaomba vitu mingi, faut logistique ifate nayo nyuma na moyen mingi sana, non seulement en moyen logistique mais aussi en moyen humain kwa kuweza kukuvira vile yote ya Bukavu. Tukapata moto, c'est une personne globale
ni organisation yenye ilikuya kusolicite ile kazi, fanya ile kazi, na mkubwa aliweza kuruhusiwa na wakubwa ya chama kwa kuweza kontrakte na ile organisation, na ile organisation anaita ASHAP. Ile organisation ilisinye contrat ya gestion des activités liées à la salubrité du milieu dans la ville de Bukavu. Vous allez comprendre que pour le moment, il est ASHAP ndio yenye itatusaidia sisi sawa vile mairie ya Bukavu urendre tena hii vile plus propre, sadisi kuendelesha maefforts ambayo tuko nafanya shie maana ba cadre de base, ba chef de quartier na shie wafanyakazi umeri. Nitaongezea tu kusema zile mashefu ya habari kwamba wakati de base wa moyo wanazitabilize, wanaomba pesa kutoka kwa watu wale wenyewe wanatuzia taa. Pendi taa ya mtu, lakini kila mtu aguse moyo wake na badilishi. Si bashefu d'avenir wenye biko na mizozo. Avenir moja iko na bashefu d'avenir wawili watatu. Bashefu de quartier nasema bongo? Ni bongo? Ninapenda ile question muitumike. Sawa, mutafute solution kisha mtuambie tuanotifie bashefu d'avenir mnaona kama wanastahili. Na mbele museme kama wanastahili, inaomba mnatupatia rapport yenye inadetaye huyu iko hivi na ndio maana tumeamua kama yeye atakuwa pale. Hatutakia fanya kazi ya chef de quartier. Nous on va notifier mais na nyie muorganiser quartier zenu na maavenue zenu civile. Mzasha sema jole franga ya kutosha uchafu. Vraiment tusifanye kope. Tusifanye kope bandugu. Muji yetu leo kunaanza tembea unasikia heshima hii. Eske heshima hii arudia kweli? Ndio. Na waza wenyewe walikimbiaka watakuwa narudia Bukavu. Anasantire kama kuko changement. Yenye ningebalomba tu la chef d'avenir, sikusikia chef d'avenir wa plutôt chef de quartier wa Panzi anasema juu ya spoliation ya camp militaire. Unavijua mbona umenyamaza? Mimi nilikuwa nawaza utavisema hapa watu wasikie jumie ile camp militaire alizungurushaka hayo nyuma, tukasema kama inaweza kuwa na watu wabaya akaibomola. Leo nasikia certain ndume anajiaproprie shamba ya pata vile labda ni hektari na zaidi. Ile ndio concession kubwa yenye labda komine ya Ibanda iko nayo kwa leo, lakini nasikia imeenda mikono ya NDVD. Ninaomba mtusaidie kulalamika. Unajua sisi wetu mu executif malalamiko yetu inapaswa tokea kwenu. Unajua vile nomba mnalalamika na sisi ndio tunapata nguvu ya kufanya nini? Ya kulalamika. Mulisema kama kuko bakadre wa mouvement wenyewe wanaapuye vitu mwavimoja. Hasa kama hatubiseme mutawaza kama bakadri wa mouvement, mutaona kwanza ile hapo mbele yenu civili. Hatuwezi apuye vile na sisi tunatukera kuona nyumba za serikali zinaenda madimetre derive zinaenda orofasi zingine, ukatafuta fasi ya kupumzisha akili yako mzuri uiweke kwa usawa, unaenda kando ya bahari. Ile dimetre derive ile ni dawa, na ile pia ndio inakomalisha hizi manyama zote. Je dis donc hizi masamaki, ndugu, sambaza,
kama ile mayani haiko, environment iko endommagé, tutakuta bahari yetu haitoi kitu na mji yetu haitapendeza. Nilitaka tena niseme, sijue kama mzali itia code du jour juu ya mobilisation watu waende mwarume, na hii ndasimama niwaambie kwa sauti kubwa. Mama yako nayo anakufanya nini? Zamani sasa tuna kuongelea mabilima. Historia tulisoma. Mwenyani sana babiana. Na ndio mfyamuko mkuna kutoka na kilima ya Kurani. Julikuwa ni makonketi. Unashambulia kwa mzee Albert, unapigana mpaka kilima mnakikomboa. Na njoo bamwami walienda wanajiinstale, si njoo vile vilikuwa. Sasa mwenye akuzala babiana atapigana. Sasa sisi tunaweka watu wetu, usiende kule. Tunabakia kavita kalianzia chanzo na wenyewe ni kama mwingine kadogo, ni mpori kwanza, hakuna watu, lakini leo inafika kwa tunaona hii jeshi tunaanza ni jeshi ya kawaida, iko professional wa vita, anasoma siku tena fanya course, utajua kama wale walisoma jeshi, et ce sont des intellectuels kwa leo. Hasa kama kesho wanageuka jeshi ya nchi, sisi wengine tutakuwa wapi? Kwa tunajiuliza, tunahimizana tuingie kwa jeshi, tunakatana. Memu marezo sosio, hakuna. Mimi wazo kanaambia nende Rwanda, kuna ya Rwanda. Depuis ni kwa nisafika tu frontiere ni moja. Ukanaambia nifuke sio nenda wapi? Si watu. Nenda wapi? Usudi nirudie. Leo niletee. Leo ni tarehe 2. Aseme leo ndio tungeenda. Sasa mmekuja fani mnajua tungeenda leo. Zile ni ndoto za watu yuko Kinshasa, Kalemi, Burundi, Tanzania. Wanashiba franga zenu zenye walikuwa na baiba. Bangali wanazukulia mahoteli. Nkurunziza aliwatia mulani. Nkurunziza? Ndayishimiye. Aliona ambiance inakuwa mingi mwinchi yake. Wamusika wote wanaharibika, $100, $500. Watu wananajua mapisine kone sa vile samaki. Akabafukuza wote akawaambia mwende bukana ya wadeklase, ya warefugee na ndoto wako leo. Mamikutano sisi tutakuya na vijana wengine fanya mobilisation, vijana waende kwa jeshi. Hawa wenye walikuta mapapa asembona kumoya Yesu desolezi mwingine aliua. Usia na Biblia kwa sababu na banda ile kule banzi wanaenda kushie wanaenda kusana. Akaanza kuonesha kitu hapo naenda na njia wagonjose na pele kule wazalendo kupea kipindi. Wale wameanza kushikana kujua sura zao. Ni pamoja na wale wasodani ndio walitoka hapa kwenda kujeshi. Ni hisi wanapiaka washasikiruka discipline nyingi, mavazi safi, hawezi kitu majua. Unaweza kuwa na kutoka kwa msao. Mulete watoto kwa jeshi. Eske tunasikilizana? Mulete watoto kwa jeshi. Kesho tusilie. Sio tunalaumu. Wasodani wanazaliwa na Mungu kidogo na pia pigana. Sisi tunaikala kwa maposi. Sasa watakuwa maposi nyingi mletani. Mletani ni kwa huruma tu. Njoo hapana na hizo maposi. Mechuja kwa kusudi muulize mtumesi. Na hawa sosi. Akuya fukuza mtu mwenyewe. Mwanzo tunawaambia chama nasema msitoshe. Kisha mtu
usui anajiimproviser analeta si matole anaanza jenga na piga misumari na funga njia na watu tunachini na naona kuko watu wenye akiende disuzulite kadi baza wa moyo na wabisi jenga toka kwa kweli unasikia wewe ndio kiongozi mmoja anakuja kumkataza na kuambia kwa unajiuliza huyu mtu alipata kilo gani ya kufunga njia ya watu wengi. Hiyo usui kulikuwa watu wengi walikuwa wanatoka mwele kwa gesi wakafunga njia hii watu walikuwa wanapita ndipo nini ujimagine sana mtu mwenye anajipatia kilo. Mimi naweza sema kama mnaiona njia hii watu wanapita munaiwa kama nifasi penye kila mtu anataka kama anapasha bila hata kuuliza kama mkono na mababa pamoja kwa nini bila hata kwenda nikosha unapabomola kisha kumaliza pabomola yule mtu sasa atakuja kujiplena na wacha wakati tulikuwa pashiko tulienda fasi mzee akajiimproviser akafunga kile lakini ile wakati sana mkuleta tukapabomola na kisha kashimama pale nikamwambia bomola uko na furaha za kufanya anakuwa ile kitu tuipiganisha kabisa no sema ya wasaidizi ana mtu iko na jiimproviser na jenga fasi bila unaona kuna fasi ya problem donc ile yote ni security na mimi hakuna mtu mwenye ashapatia autorisation de partir kwa nini mbona wewe mtu mwenye ashapatia autorisation de partir hakuna mtu mwenye ashapatia autorisation de partir kwa leo hakuna lakini baada ya masharti zinapanda usiku unajiuliza ama watu walilogwa ama watu ni nini. Alors moi je vous demanderai vous les cadres de base ili kitu kuisimamia kabisa. Mkiona mtu iko na jenga sirkimu na jenga fasi penye hapastahili bwana mkwe mnamwambia kama hapendi kusikia mnamfikisha force yenyewe mko nazo zenyewe leta ilipatia juu na force haiko vipi mko na force c'est pas pour rien que chef de quartier c'est pas pour rien que chef de quartier mkikonvenir wewe chef de quartier na chef de quartier mnasema wana hii fasi stahili juu mnapaiwa na mnapamoja kabisa hata natia mpanga mnamwambia wewe shtaki jua ndio kushtaki kwa shirika wala shirika na kiona pekee ndio wanamalizia hapa huko na mimi hapa huko mimi nauliza shirika hiyo ndio huyu mtu namna akiniambia sio hapa nilimgongolea pasi namwambia toka kabisa huko nisikie anapenda kitu munisaidie tusaidiane kuona mtu mwenye kujenga kuendelea kugongolea wao na wasi ndio tunaweza yetu tunaenda kuendelea sana huo hapo mwezi ndio ndio mwezi Mlengeza huko problem pale ni utasikia huko pale kwa uchafu nasema mingi lakini mambo ya kufuata marezo sosio tena acha niingilie msifuata marezo sosio kama unaangalia jamii sana vinakuwa leo jamii ni kwa na utaona unapoteza muda wako kwa kitu huko inafaa basi niona kitu kama hiyo bali anataka sisi bonenda na kufa nini chini bali nikasema asante ndio anaweza kufasiri vile sisi mtu lakini niambia mtu mwenyewe anajitokeza bila sisi alifu
yule alikutoka siku ndani aende chief unaposha kutetea mtu wenu. Kama ni mtoto mwenyewe ni mwizi ule atafungiwa ni kama unajua kama ile ikosa paske aliiba chupa mtaja ile chupa nisemo acha ni mudanganye ni alifanya hili hakufanya vraiment ndani security. Kama unaanza ona mwenzako juu alikula kamgali yake kakuima il n'est pas obligé de te donner Vous êtes censé connaître ce qu'il fait, vous parti. Spécialement vous les chefs de quartier, chefs d'avenir, vous donc vous avez un devoir de savoir watu yenu wanafanyaka nini. Haiko sasa mtu kuna mfata maisha yake, hapana. Mais mkadi la security unapasha kujua voisin yako anafanyaka kazi gani. Kama ni mchuuzi msoka ya katubu security, kama anachuzaka siyui nini, unapasha kujua. Juu kama huyu mtu anaweza kufanya na vitu vyenyewe, haiko vile. Na vile vitu vitakurudilia na wewe. C'est la raison pour laquelle kila mtu anapasha kuwa polisi ya mwenzake. Kila mtu anapasha kuwa polisi ya mwenzake. Uwe M23, usiwe M23, mais unaishi mwele quartier, kama problemi inatokea na utakuwa. Sina wewe kutokea watoto lakini kwa kilio zetu kisha kwa. C'est la raison pour laquelle nous avons des conséquences qui ni aju ya kila mtu mwenye unaishi kwa. Alors, de façon kama hawa bashefu wenye biko bashefu ya Sudan habayui bado ndio wenye mnabeka habari sema ule mtu ni mtu mbaya. Alors kimwewea ile habari na yose mtu atatutatiza sina sababu anapasha kumarende kusudi bayuwe de quoi il s'agit. Anayua genesi ya singili. Donc le milieu où il y a mambo ya Haruna ni Haruna na leo ndio ananiambia alors mimi tukitoka kama mimi na yeye mwenye kukuane je vais la police kusudi kuangalia kama anapaswa kuwa na parce que il nous ça pourquoi kuendelea bana et puis na aliua watu Lubumbashi. Ule kiana alikuwa kiana wa hapa Bukavu Panzi, kazi yake ilikuwa kuranda mbao. Mbona nasikia? Kisha wakati mama yake alikuwa kanikutana walimfunga juu aliua watu Lubumbashi ya wapi nikasikia ni vitu vya ajabu. Hata Bukavu ule mtoto
C'est un garçon qui n'a jamais arrivé à Kamembe. Ayota Kamembe. Donc, lié à l'écologie, l'économie, ou le tout, il y a eu un qui est je connais la famille. Et puis,